Aye nay me carry Tel Aviv omo Israel mamu. So who say ablante fa samba onel nani akirimo Israel mamu a ema no enya wonwanwa sa eye sika atim apie mu ye $150,000 na me carry Tel Aviv aya omo Israel aya ompa che so mu hia ablante fa ne say samba onel aya ekubobo ko a contact Asante Kotoko company fo eso omu hia omo ablante na say omo captain friend Samba O'Neil ama otimi abesi akan ewo Israel emam na hwiebe no next week ekono sa bobuko emo Israel amebo mudi mekavi Tel Aviv the official bid ebebre Asante Kotoko say omo ablante no omu hia no omo sebofo no omu hia no omo captain no omu hia no na ablante no etimi na next mu Jews fukumo. We are going to have fun with Asante Kotoko. And so, honomo na sika bepimi $150,000. Na abrante no so agent so omoso hia se omoso epaje so omo pe better offer e de ama abrante no omo hu ni se $150,000 nisa ke bia nke sika bia $300,000 se $400,000 bi etimi piem e de ma abrante friend se Samba Onela nanka betimi aboa but almost guso mo pe offer nti say offer bia man say still we na wo hono de dia na aja omotimi aja ma ablante so ne netimo Israel mamu akosi na kan hono mo on say kia ehwiebe no this season ni ko na wie pe ablante ne contract woni Asante Kotoko no aba awiye nti say ablante ne be ko sa akwade de o se Kotoko so etimi nya bibi edigu ni botu na omode bo tim no ho edra nti ebe hia se sa $150,000 no Kotoko company so ehwem de enana na beka enana na buy se bobo kodu a ewo Dubai from Dubai City FC enso the offer enso ye so omu hia branch na ye $100,000 ye nisane on fees ye 80,000 na bosum bia so waje $100,000 waje $10,000 what I say but say no bobo ko ewo Israel no me capital Aviv there almost $150,000 ana omode be fa ablante ya friend Samba O'Neil ntini hia ni nyina wo Asante Kotoko ho ene ni agent title ni agent no eya omna epa che omoso epe better offer bia betimi aboa ablante no na ablante no zika sem akosoro na fiso asa aboa Asante Kotoko enso ho no ehia se ablante no ebeko free kwa ewo se Kotoko mbefutimi na bibi free ananso Kotoko timi be free ablante friend say Samba O'Neil because ablante ne modomo eso ani ankasa nti se okode de na hu be hia se Kotoko nye bibi free no ni kwa se okosa akwa na ono nkwa kwa jisika no gbubutom bi esa na ya nya free to the club. We are going to have fun with Asante Kotoko. Then ye de ni chiremu a ablante friend say Alex Boachi aka Agumba ono so nanka Kotoko company fo ani di ablante anaso o show interest ewo ablante mu se anka second round ka Kotoko ko betum be share kan ma Asante Kotoko na ablante no contract na aka 2 months na ablante no contract woni Aduana Stars ewo no na aba awiye na no na Aduana mpani 40 ye pe na mo so ya mpani ablante yinko so obeko Kotoko pa de ka dalai dabi etini na nei no na Najuma Badu ene atapokumu mpani fo mo Aduana Stars omune ablante atnase edin komo akwa atiri pa na ablante no so obo Kotoko nde nti ablante no ya de pene se obesi akan ede ama Aduana so obeto so esi akan ede ama Aduana Stars enso ehon so obo Kotoko nde de ebia na akoye Boachi bidin ho kakra because of say omo convince ablante number o ya de pene se obesi akan ede ama Aduana Stars enso ehon wetan doma enso ehon no na ablante friend say samo osekofo emebe pino osina kare ma Bechem United sa atuma wo nyina na team e friend say Aduana eni di ablante yechi na omontumi enya ablante na ordinary chirimo Dr. Kwame Chei na say Nations FC Abraham Kese na enei no Kotoko show interest o ablante mu na Aduana so show interest enso ablante mu na ablante no ohwe de woye na say nani gise obekodoma yes nani gise obekodoma akosi nakan enso ho no enti ye he de eba akọwie
de be si bia so yeroma maso ate enso e wo hono na me kan say abrante e fa Samba Onel Maccabi Tel Aviv show interest ana Dubai City FC enso show interest o abrante mu but sika Maccabi Tel Aviv and say a bid the Amore Asante Kotoko no $150,000 $150,000 enso so e wo hono enti ye hwe de su sande bodo be fa ini kwasa abrante no ekokwa e wo se Kotoko etiminya bi fra abrante no we are going to have fun with Asante Kotoko. Okay, me want to watch him no him so ni juma mo betumi subscribe betumi so like o comment sa fabra o comment section no me man so mo chi me bidiane Nana Poku makamo bye bye.